rujna 1935. godine. Oko 4 sata pred katedralom su se počeli okupljati ljudi. Oko ulaza stajale su grupice veselih djevojaka u laganim ljetnim haljinama, ali s vesticama ili ogurnute širokim šalovima. Bilo je i starijih žena i rezika, kojoj je sve ovo bilo strasno. Gledajući jednu postariju gospođu, pitala je Stjepana: kaj bu ona tu mogla? Bude, ide se polako. A rekla sam ti već, nemojte se bojati. Kako su se ljudi polako skupljali, tako se moglo vidjeti i žene njenih godina, ili nešto starije, kako dolaze u grupicama ili same, a na njihovim licima moglo se prepoznati odlučnost. Ili ozarenost, vjera u svakom slučaju, pa iako su mnoge žene bile obučene u nešto tamno, smjerno i primjereno, bilo je i onih koje su kao rezika, obukle ljetne svijetle haljine, ali s dugim rukavima i bez dekoltea. Neke od njih bile su u pratnji muškaraca, ali većina nije.